إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وداعين تبيمها بيفلون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಾಲಾ ಅಳಗುಣಮೆನ್ನ ತಯ್ಯಾರ್ ಕುರವ್ವಾ ಫಾವಾ ನಿಯಮತುಗೆ ಗೋತಿ ದುನಿಯವಿ ಹಯಾತುಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಾಲಾ ಎಂಗೆವಿ ಗೊತ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಾಲಾ ಅಳುವೆತಿವೆ ಉಳುನು ಮೀಹುನ್ನ ಉಖ್ರವಿ ಹಯಾತುಗ ದೆವ್ವು ಮಟ್ಟಕ ಏಕಲಾಂಗೆ ವೌದು ಒಡಿಗೆಂವಾ ತಾ ಅಬದುಗೆ ಗೋತಿ ಕೀರಿತು ಕುರ್ಆನ್ ಗಂಗವಾ ವಹಿ ಕುರವಣಿ ಇನ್ನಲ್ಲದೀನ ಆಮನು ವಅಮಿಲು ಸ್ಸಾಲಿಹಾತಿ ಕಾನತ್ ಲಹುಂ ಜನ್ನಾತುಲ್ ಫಿರ್ದೌಸಿ ನುಜುಲಾ ಹಮಕಶೋರಂ ವೆಸ್ ಈಮಾನ್ ವೆಫಾ ಸಾಲಿಹು ಹೇವ ಅಮಲ್ ಕುಳ ಮೀಹುನ್ನ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಾಲಾ ಅಲ್ ಫಿರ್ದೌಸೆ ಕಿಯುನು ಸ್ವರ್ಗತ ಎಯಿ ಎಮೀಹುನ್ ನಿಮಿದಾ ತನಗೆ ಗೊತುಗಾ ಲೆವ್ವಿಯೆ ಎಹಿಂ ಆಯತ ಗಂಗವಾ ವಹಿ ಕುರವಣಿ ವಸೀಕಲ್ ಲದೀನ ತಕೌ ರಬ್ಬಹುಂ ಇಲಲ್ ಜನ್ನತಿ ಜುಮರಾ ತಕ್ವಾ ಬೆರ್ವಿ ಮೀಹುನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಾಲಾಗ ಹಜರತ ಕಿಯಾಮತ್ ದುವಹುಗಾ ಸ್ವರ್ಗಯ ದಾಹಿದೆ ಎಹಿಂದುಗಾ ಲವಾಫಾ ಗೆಂದೆವೆ ಹಿತೆ ಹತ್ತಾ ಇದಾ ಜಾಊಹಾ ವಫುತಿಹತ್ ಅಬ್ವಾಬುಹಾ ವಕಾಲ ಲಹುಂ ಖಜನತುಹಾ ಸಲಾಂ ಎಬಾಮೀಹುಂ ಎ ಸ್ವರ್ಗತಕ ಹಮಿಯ ದಾಹಿದು ಎ ಸ್ವರ್ಗತವುಗೆ ದೊರುಕೊಳುತ ಎಬಾಮೀಹುನ್ನಟ್ಟಕ ಹುಳುವೇಣೆ ಅದಿ ಎ ಸ್ವರ್ಗತವುಗೆ ಬಂಡೇರಿಂ ಎಬಾಮೀಹುನ್ನ ಸಲಾಮುಗೆ ಬಸ್ ರದ್ದು ಕುರಾಣೆ ಸಲಾಮುನ್ ಅಲೈಕುಂ طبتم فادخلوها خالدين تباميهن سلامكن ಹುಟ್ಟೆ تباميهن ದುನಿಯವಿ ಹಯಾತುಗಾ ಕುಂ ಉಳುನು ರಂಗಳು ಅಮಲ್ ತೋಗೆ ಮಚ್ಚ ಫದ್ಖುಲೂಹಾ ಖಾಲಿದೀನ್ ಎತನ ತಬಾಮೀಹನ್ ವನ್ನಾಶೆ ಇಫದೈ ಮಲಾಯಿಕತುಂಗೆ ಕಿಬೆನ್ ಬಸ್ ರದ್ದುವೆಗೆನ್ ಅನ್ನಣಿ ಎಹಮೇಮ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಾಲಾ ಇಂಗಿ ವಿಗತ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಾಲಾಗ ಅಮುರ್ ಫುಳುತಕ ಕಿಯಮಂಬೆ ಉಳೆ ಮೀಹುನ್ನ ಉಳುನು ಮೀಹುನ್ನ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಾಲಾ ಖಲ್ಗು ತಯ್ಯಾರ್ ಕುರವಾಫಾವಾ ತನಕಿ ಹಯಾತುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಫಹು ಗೋತಿ ಗೊತುಗ ತಯ್ಯಾರು ಕುರವಾಫಾವಾ ತನಕಿ ಎಯಿ ಸ್ವರ್ಗೆ ಎ ಸ್ವರ್ಗೆಗೆ ನಿಯಮೆತ್ತಕಿ ಎಯಿ ಅಳ್ಗುಣ್ಮೆಂಗ್ ಎ ನಿಯಮೆತ್ತ ಕೀರಿತು ಕುರುವಾಣ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಹದೀಸ್ ಬಸ್ ಫುಳತಕುಂ ಅಡುಹಾ ಅಳ್ಗುಣ್ಮೆಂಗ್ ಎ ನಿಯಮೆತ್ತ ಕಿಯಾ ಹೆದಿಕಮುಗ ವೀನಮವೆಸ್ ಏಗೆ ಹಗೀಗಿ ಉಫಾವೆರಿಕಂ ಅಳ್ಗುಣ್ಮೆನ್ನ ಇಂಗೇ ವರವ್ವುರೆ ಮತಿವೆರಿ ನಿಯಮೆತ್ತಕೆ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಹದೀಸ್ ಬಸ್ ಫುಳೆ ಸಹ ಬಸ್ ಫುಳೆಗೆ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವಣಿ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಸಾಲಿಹ ಅಳುತಕುನ್ನ ಮೀಹೆಗ್ಗೆ ಲೊಲ ನುಫೆನ್ನಫದ ಮತಿವೆರಿ ನಿಯಮೆತ್ತ ತಯ್ಯಾರ್ ಕುರವಾಫವೆಯೇ ಅದು ಮೀಹೆಗ್ಗೆ ಕಂಫತು ಅಡುಹಾಫಾ ನುವಾಫದ ಮತಿವೆರಿ ನಿಯಮೆತ್ತ ಸ್ವರ್ಗೇಗ ತಯ್ಯಾರ್ ಕುರವಿಗೆಂವೆಯೇ ಅದು ಎಫಹು ಮೀಹೆಗ್ಗೆ ಹಿತ ಅಡು ಇಫಾ ನುವಾಫದ ಮತಿವೆರಿ ನಿಯಮೆತ್ತ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಾಲಾ ಎ ಸ್ವರ್ಗೇಗ ಲವ್ವಾಫವೆ ಎಫಹು ಕೀರಿತು ಕುರ್ಆನುಗೆ ಆಯತಕ್ಕೆವಾ ವಿದಾಳುವಣಿ ಎ ಆಯತುಗೆ ಮಾಣಾಗ ವಣಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಾಲಾ ಇಕಲಾಂಗೆ ಅಳುತಕುನ್ನ ಲವ್ವಾಫಾವಾ ನಿಯಮೆತ್ತವುಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಎಬಾಮೀಹುಂಗೆ ಲೊಲುಗೆ ಫಿಣಿಕಮುಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಾಲಾ ವಂಹನ ಕೊದ್ದೆವ್ವಾಫಾವಾ ಕಂಕಂ ಎಯಿ ಎವ್ವೆಸ್ ಮೀಹಕ ಎಂಗೇನೆ ಕಮೆನ್ ನೋಣೆ ಎಹಮೇಮ ಆಯತುಂ ಅಳುಗುಣ ಮೆನ್ನ ಎಂಗೆ ದಿಗಿನ್ ದಣಿ ಎ ಸ್ವರ್ಗೇಗೆ ನಿಯಮೆತ್ತಕಿ ಎಯಿ ಮತಿವೆರಿ ನಿಯಮೆತ್ತಕೆ ಕಮ ಎ ನಿಯಮೆತ್ತವುಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಅಳುಗುಣ ಮೆಂಗೆ ಸಿಕುಂಡಿಯ ವಿಸ್ನಾಗಣವೆಣಿ ದುನಿಯವಿ ಹಯಾತುಗಾ ಅಲ್ಲಾಹು ದೆವ್ವಾಫಾವಾ ನಿಯಮೆತ್ತಕ ಎಗ್ಗು ನಿಯಮೆತ್ತವುಗೆ ಗೊತುಗ ಎ ಸ್ವರ್ಗೇಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಾಲಾ ಅಳುಗುಣ ಮೆನ್ನ ಲವ್ವವಾ ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದೆವ್ವಾಫಾವಾ ಕಂಕಂ ಎಹಮೇಮ ಅಳ್ಗುಣ್ಮೆಂಗೆ ಕುರ ಮೀಹೆ ದುನಿಯವಿ ಹಯಾತುಗೆ ದೋಸ್ತ ಹೇದ ಕುರ ಮುಂದಾಹಿಂದು ಅಳ್ಗುಣ್ಮೆಂಗೆ ಅಮಲ್ತ ಇತುರ ಸೀದಾಕೋ ಹೇ ಅಮಲುಗಾ ಹುರುಮಟ್ಟಕ ಎಕಮುಗೆ ವಾಗಿ ವೆರಿಕಂ ಹೋದು ಮಟ್ಟಕ ಅಳ್ಗುಣ್ಮೆಂಗೆ ಸ್ವರ್ಗೆ ಕಿ ಎಯಿ ಕೊಂಕಹಲ ನಿಯಮೆತ್ತಕೆ ಲಿಬಿಗೆ ಮಾ ತನೆತ್ತೋ ಅಳ್ಗುಣ್ಮೆಂಗೆ ಬಲಂಚೆ ಏರುಂ ಅಳ್ಗುಣ್ಮೆಂಗೆ ಲೊಲ ಫೆನ್ನ ಫದೈಂ ಎನಿಯುಮೆತ್ತ ಅಳ್ಗುಣ್ಮೆನ್ನ ಲಿಬೇನ ಕಮುಗೆ ಯಗಿಂಕಂ ಅಳ್ಗುಣ್ಮೆನ್ನ ಲಿಬಿಗೆ ಮಾ ಹಾಲು ಅಳ್ಗುಣ್ಮೆಂಗೆ ಎಕಲಾಂಗೆ ಅಳುವೆತೆ ವಾಕಮುಗ ವಣೀನಮ ಎ ಅಳುಕಮುಗ ದೆಮಿ ಹುರುಮ ಎಕಮುಗ ಸಾಬಿತು ಹುರುಮ ಲಿಬೆ ಹಿವ್ವರ ಎಕಮುಗ ಎಕಂ ವೆಗೆಂದಾನ್ ಎಹಮಿ ಅಳ್ಗುಣ್ಮೆಂಗೆ ಕುರುಗೊತಕ ಬಲಾಲ ಮಾ ಹಿಂಗ ಸ್ವರ್ಗೆಗೆ ಬಯನ್ ನಿಯಮೆತ್ತಕ ಬೆಹೆಗೊತೊಂ ಸ್ವರ್ಗೆಗೆ ನಿಯಮೆತ್ತಕ ಬೆಹೆಗೊತೊಂ ಬಲಾಲ ಹಿಂದುಗ ಎ ಸ್ವರ್ಗೆಗೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಾಲಾ ಲವ್ವಾಫಾವಣಿ ಅದ್ ದೊರುಕೊಳೆ එයින් කොම්මෙ දෙක් දොරු කොළෙක්ගේ දෙමෙදුගා එත ජමානෙගේ දුරු රාස්තාගේ මින් වාකමුගා අල්ගුණ මෙන්න බයාන් වෙගෙන් අයිස් ෆෙබවේ රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් සහීහ් මුස්ලිම්ගා අල්ගුණ මෙන්න බයාන් කොද්ද වාෆා හදීස් බස් පොලෙග්ගා රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කරවණි මීහක ෆුරිහම වුලුවකුම් වුලුකෆා දෙන් අෂ්හදු අල්ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් ව අෂ්හදු අන්න මුහම්මද රසූලුල්ලාහ්
mi shahadatuge de kalima mifade mihaku kiyafikamuga waninama emihakattaka swarugege ad durkolu Allah subhanahu wa ta'ala huluwala devvay algun me mi ramadan mahuge maakkamuge wahaka aduha hadis bas woleg gaves ramadan mas atujjanama swargege dorkolta huluwegen daakamuge wahaka eba bayan koddevva ehme me swargege libigenwa swargega wa dorkolta hoge adadaki ei ashe bukhari ganna hadis bas woleg rasulullah sallallahu alaihi wasallam algun menna bayan koddevani abu huraira riwa korvani rasul sallallahu alaihi wasallam hadis korvikama swargega ad dorkoleveye e addorkoluge tereng namaduge ahulwerinna goalema haasa dorkoleveye rodage ahulwerinna goalema haasa dorkoleveye ama ifadain sadaqatuge ahulwerin zakatuge ahulwerinna haasa kureifa wa dorkoleveye rodage ahulwerinna haasa kureifa wa dorkoleveye ifadain itababar dorkolewa kamge wahaka rasul sallallahu alaihi wasallam hadis korvani sahabin kure abu bakr radhiyallahu anhu rasul sallallahu alaihi wasallam ya sual korvani evves insanaka evves mihaka e huriha dorkun gwaleve heyye rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis korvani adehe kalege faanan e huriha dorkolukun gwaleve enkama timan kalege faanu ummedu korvamwe ehme rasul sallallahu alaihi wasallam libe mative rasul sallallahu alaihi wasallam abu bakr radhiyallahu anhu libene mativeri niyumate mitanuga miwani bayan koddevwafa ehm algun men namadu gahulwerinna vima roda gahulwerinna vima adi hama efadain sadaqatu gahulwerinna vima ketterikamu gahulwerinna vima algun mennattaka waki haasa dorkole e swarge wanumattaka tayyar kurei febave ei ves mativeri niyamatekkamuga algun menna mi wani ingiken gospa hama efadain e swarge ga emmenge daraje ki e daraje no tafaatu daraje take Allah subhanahu wa taala e swarge ga lavwa fave eswargega tafaat darajat libigen wani duniyawi hayatuga eena heo amal kurumuga hedu koffawa minwarige macca binako ehennama eswarge deuma eku eswargega eene libifawa daraje amedu hinhama jehi evvore ituru daraje beenum wegen ule fada mihege gotuge no Allah subhanahu wa taala eswargege darajata lawwafa wani kum mihaka wes emihege hifforegen daafada mativeri niyumettake eswargen libigen gotuga bukhari ganna hadis baswalegga rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani swargega veye sateka daraja ein komme de darajegge demeduga Allah subhanahu wa taala uda bima demeduga viha durmin lawwafa veye e darajata Allah subhanahu wa taala tayyar kurawwafa wani ekalanga mauga jihad kurami honnashe tebami hon swargen edi dannawanama swargege emme mativeri daraja kamugawa firdaus libun edi Allah subhanahu wa taala dannawashe ehmi maswargega wastafat darajatake Allah subhanahu wa taala lawwafa ebave eswarugege veyya behegoton rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis pas polega bukhari ya muslim ge riwawagen annani anas ge faanuge kiben eswarugege veyya ki ei goma kasturi kamuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge bas polun algon menna engendani kiritu qur'anuge waragina ayattoga suwaruge sifakoddevwa febave etanuge niyumetta etanuge korta etanuga algun menna kan libe kana mi huriha kame Allah subhanahu wa taala kiritu qur'anuga adi rasul sallallahu alaihi wasallam ge sunnatuga algun menna bayan koddevwa fave swargege kortaka behegotun kirit qur'anu gangawa wahi korwani masalul jannati allati wu'ida al muttaqun taqwa verinnattaka Allah subhanahu wa taala tayyar kurawwa fawa kortauge misalaki nuwata e kortakaki anharum min ma'in ghairi asin ei Allah subhanahu wa taala lavwa fawa ege fen taghayyar women ne fenuge kortakeke wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'amuhu adi swargega veye kiruge kortake en evves korege raheka evves badale amenete wa anharum min khamrin lazzatin lisharibin adi e arakon bomihaka aramukame mirukame libigenwa raduge korta eswargega Allah subhanahu wa taala lavwa fave wa anharum min asali musaffa adi safu mamuige korta Allah subhanahu wa taala eswargega lavwa fa ebave ema mi eswargege bay kanata
ಫೆಂ ಆರುತ ಎಬವೆ ಕಿರುಂ ಉಫೆದಿಫಾವಾ ಕೋರುತ ಎಬವೆ ಹಮ ಎಫದೈನ್ ರಲುಗೆ ಕೋರುತ ಎಬವೆ ಕೀರ್ತ ಕುರ್ಆನುಗೆ ವರಗ್ಗಿನ ಆಯತ್ತವುಗ ಎ ರಲುಗೆ ಕೋರುತವುಗೆ ನೋತ ರಲುಗೆ ಬುಯಿಮುಂ ಬುಯಿಂ ಅಳುಗುನ ಮೆನ್ನ ಲಿಬೆ ಕಮುಗೆ ವಾಹಕ ಬಯಾನ್ ಕುರಾಯರು ಈ ದುನಿಯವಿ ಹಯಾತುಗ ಅಳುಗುನ ಮೆ ಮಿಬೋ ರಾಫದ ಮಸ್ತುವುಂ ಎಕುಲೆವೆ ಎರಾ ಬೋಯ್ಗೆಂ ಬೈಫಾರ್ ಹೊಡುಲುಂ ಬೋ ಎಂಬುರುಂ ಎಕುಲೆವೆ ekahal rale noon kamuga soriha nassun kirit qur'anuga Allah subhanahu wa ta'ala alugun menna angava devwa febave ehimima miniyumetta alugun men denigannamvi miniyumettan edi alugun men masakke koramvi duniyavi hayatuga alugun menna fenna eki maaddi kankama dimala alugun men diumattaka avaswe ganna fadain kirit qur'ana rasul sallallahu alaihi wasallam ge sunnatun alugun men swargege matveri darajatan hod darajatauga libe niyumettan hoda e niyumetta libun edi alugun men masakke koramvi ekala angwa wahi korawani walahum fiha min kulli thamarat teba mihunna etanuga komme wattarigge mewa libum veye ehme matiba ede miru mewata etanu gawe wa maghfiratum min rabbihim madi teba mi honge veri rabbuge faratun teba mi honna fussevun libum etanu gawe kaman huwa khalidun fin nari wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'ahum mi ayatu Allah subhanahu wa ta'ala mi bayan korwani swargege e miru mewata kum mewa libe mi hunna adi Allah ge russevun libe mi hunna evvarugen daane hiye eba mi hun ta abadan narakaga vefa enarakain hunu fenum fembuima libe mi hunna eba mi hun e hunu fembo buima ekuga eba mi hunge etere hashige emmeha holitavves ege savun virigen daakama bayan wa fada warugada hunu fembo mi hunna evvaruwane hiye ehme mu'minunna kafirunna Allah subhanahu wa ta'ala qiyamat dohu evvar kura Allah subhanahu wa ta'ala ga hazratuga evvar wegemma baikkamuga nuwane adi swarge ga holuwerin kure duniyavi hayatuga ulunu eki mihunge darajatavs Allah subhanahu wa ta'ala miwani tafatu darajatake gotuga lavwafa eswaruge algun men kore komme mihe ko es wadve hindo algun menge sifa duniyavi hayata war tafatu egen dane hadis basful takun algun men engen dani ehen rasul sallallahu alaihi wasallam ge kebe muslim ga riwa kurwa fa anna hadis basful ga algun men bayan ko devani eswaruge ga ahulweringe amalta hunna gota behe gotun eba mi hunna ki etanuga kaane bayke adibone bayke ehennamas eba mi hunna ki etanuga kudakamu daane bayen none bodukamu daane bayen none adi eba mi hum warbali wegen eba mi hum ge gain warbali ge sababun dahillu men noye adi eba mi hum warbali ge sababun etanuga nidu men noye veye algun menna bayan ko devani ef rasul sallallahu alaihi wasallam hama mifada bas pultawga algun menna bayan ko devani algun men kure miha ku swarge ga hunna hinduga abdues allah tasbih kiya mi hekkamuga allah matveriko allah akbar kiya mi hegge gotuga allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala hamduge bas kiya mi hege gotuga algun men waane kamuga wahaka bayan korwani hadis bas ful gannani duniyavi hayatuga algun men kore mihako miduniyega newa lamun evves enage ihsase ekama vishnu men neti otoin e newa lemum da fadein swargega ahulwerin naki ei Allah tasbih kiyumuga e swargega tibene bayge gotuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam algun men bayan ko devani algun men kore komme mihako swarge wannair wani emme zuwan kamuga rasul sallallahu alaihi wasallam angawani algun men kore komme mihevves e swarge wannani tiris tinghar nuwata tiris haruge zuwan kammatiga kamuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan ko devani adi algun men kore mihako swarge wanna iru emihegge diguminaki ei adam alaihi salam ge digumin kamuge wahaka muslim ganna riwayat ge rasul sallallahu alaihi wasallam bayan ko devwa fave adi bayhaqi go sahha sanadun ganna hadis bas polega algun men kore komme mihegge riti kamaki ei yusuf alaihi salam libegem wafada riti kamek kamuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan ko devani hama ebas puluga algun men kore komme mihegge hitaki ei ayyub alaihi salam ge hifada hitakamuga bayan ko devani ayyub alaihi salam ki ei wargina musibataka badalwe e musibatuga ketteri bebekale ehme mifadain algun men ukhrawi hayatuga swarge adyumuge niyumel libejkamuga waninama algun menge diriyolum wani midennai fadain zuwan kamuga evves negani kame algun menna baddal nuwa bayge gotuga eswarugega anhenum abin ge mahaka bayan kodde vairo emi hunnaki ei
tohiru baikamuga kiritu qur'anuge soriha nassum bayan korabani ebahuge tafsiruga rasul sallallahu alaihi wasallam ya itoru ekale fanuga ashabunge basfulu takun algun menne ingeni e suwaruge deve anhenun naki ei haidu wume adi nifas wume emihunge nuwanakamuge wahakakan mi ayatuge tafsiruga nuwanakam mi ayatuge tafsiruga ilmering evani bayan korabbafa ehma surge deveto algun men gada ala masikke kurmaki ei wara muhimma kamekkamuga ebave e surge ga algun menna tafatu endutake ves Allah subhanahu wa taala tayyar korabbafa ve endutaka behegutun angawa wahi korabani ala sururim mawduna eduwahun e taqwa veri mihun nuwata mu'minun eba mihun wani rana jawahirun akkan kuraifawa daantakek gaye muttaqiina alaiha mutaqabilin e endu tawga eba mihun tibeni ebbe ko anebbayka kurimati lagenne ekbe ko anebbayka kurimatila ufaveri kamaiki baddal quran haluga kurimatila hala mi ayatuga mi ishara kurani effu suwargege bay kana taka behegotun Allah subhanahu wa taala midennevi ayatan nimmawala wahindu suwargege bay kana tawge wahak wes bayan koddeva angawa wahi korabani suwargege ahulweringe gata kankam vegen dana gotuge wahaka yatufu alaihim wildan mukhalladun zuwan firihen kudin emihunge hidumatuga emihunge gatan annanaye e suwargege ahulwerin beenumwa hidumetta koddinu mattaka zuwan firihen kudin emihunge gatuga burjaha uleneye bi aqwabim wa abariqa wa ka'sim min ma'in emihunge gata e zuwan firihen kudin annani tashitaka adi kurataka adi emihun e taketi emihun e rale buimaffahu mastunuwa ra emihun nattaka e zuwan kudin arwaniye efhangwa wahi korabani la yusaddauna anha wala yunzifun era buimuge sababun eba mihun mastume adi eba mihunge bo emburume ege sababun begenne nueddeye efhangwani وفواكه مما يتخيرون ادي اميهم بينم وترگه ميوا ان اميهم بينم اچ خيار كرمٹکا اباميهم نلبينيه افهنگوني ولحم طير مما يشتهون ادي اباميهم گهين اديفد دوني صوفا صوفي گه مس اباميهم ن اتنوگا کان لبينه اهم مي متوري نيومتا الله سبحانه وتعالى الگون مننا اسورگيگا ديوانكن الگون مننا انگوا ديوا فاوا اسورگيگه هور ايننا بهگتو انگوا وحي قرباني كأمثال اللؤلؤ المكنون اي ركاتري كريفاوا جواهر نوترانوگه متكفد اچكه ركاتري كريفاوي اي انهنو اي هورلينو ekam mitanuga ishara kurabani ehin ayat gangawani fihinna khairatun hisan heokam bodu reeti ambin tebami hunna suwarugega libigen veye ehin we malgun men mi huriha sifatake libe ufaverikan hodu mattaka duniyavi hayatuga avaswe gannanche eswarugege ambin algun menna lavakiyomuge wahaka rasul sallallahu alaihi wasallam sifa kurabafave rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kurabafava kama sah hadis basfolge ibunu morge keben riwavgen annani swarugege mihunge ambin kure ambaku lavakiyade hinduga enege firimihaya ekiyade laveki ei duwahaku wes duniyega mihako aduha fa nuwafa da furihama lavekama rasulullah sallallahu alaihi wasallam ishara kurabani ehmima mifada mativeri niyumetta hodu mattaka algun men avaswe gannanche duniyavi hayatuga algun men vedane ebbayku anebbayka bayfaharo dekolu veriwa ararumwa bayka ekamuku algun men suwarge wanna hinduga algun men emmennaki ei ekaku anak deke lobiwa ihtiram kura baykave rasul sallallahu alaihi wasallam hadith kurwafa basfulag bukhari ga muslim ga bayan ko devani e suwaruge wanna ahulwerinnaki ei ebami hunge meduga ikhtilafe adi ebami hunge meduga ruluveri kamenne e emmenge hitaki ei en hitake mi hadis basfuluge erravi kewa vidalwadi annanivi aaye wanazana ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin mi ayatuga Allah subhanahu wa taala mi angawani suwaruge wanna ahulweri ebami hun suwaruge wanna hinduga ebami hunge hituga wa dekolu verikan Allah subhanahu wa taala ebami hunge hitun neruvvaye efahuga ikhwanan ala sururin mutaqabilin akhun takige faden ekakwana kurimati la gotuga endu tawga dan tawga ebami hun tibe ehme muhuriha neegani kamakon durheli vefawa tanaka es warugeve suwarugege ufalaki ei daimi ufale
e suwaruge devijje miha e suwaruge nukunnane duhennade daiman etanu ga enawane ehme rasul ehme makiritu quran algun men kiyamun dair waraginen suwaruge ya behegutun angaba ayattoga khalidina fiha etanu ga abada tibene nota khalidina fiha abada daiman e suwaruge ga tibene kamuge waakaya ishara kurwa fave en ayat gangwa wahi kurwani la yadhuquna fiha al mauta illa al mautatal ula eswarugega ukhrawi hayatuga algun men kuramiha ku narake dias adiswaruge dias la yadhuquna fiha illa al mautatal ula furatama marugera hanu ituru marugera he eba mihunna kallibu mennete suwaruge gahulwerin suwaruge veddeve fahun adi naraka gahulwerin narake veddeve fahun ede eba mihunge kurimacha kambali bakariyegge suraga marugeneve e marugenew mafahuga suwaruge gahulwerinna mi kon echetto sual kurave eba mihun ei marukamuga dannawa adihama efade naraka gahulweringe kurimacha e marugenes dekke ei kon echetto sual kurumun ei marukamuga dennevima e deba mihunge kurimatiga e dire kambali bakariyeffada dire ecche Allah subhanahu wa taala e maru emmenge kurimatiga katilavva efahuga Allah subhanahu wa taala ga amurfula nida ivve adu iveni khuludun fala maut tebami hun titanuga daima vumveye maruvume eggutaka vesnoye ehma suwarugege niyumata algun men devijjiya etanuga algun men tibeni ta abada narakaga azabuga algun men ta abadu vanjehe hisabat gosiya den algun men e narakaga ahulweringe gotuga ta abadu tibene ehme duniyavi hayatuga algun men heo amal ko Allah subhanahu wa taala inge vigota uleveto algun men balanche komme ka suwarga devene matveri bay amal taka bala hindo war gina amal ta ebuhuri rasul sallallahu alaihi wasallam algun menna bayan ko difa e amal takun algun menna suwarga devene kam adi kiritu qur'anuga ijmali waragina ayat takun e fadein algun menge diriolum bina kurima algun menna suwarga libene kan algun menna bayan begin ebade jumla gotegga Allah furihame iman ve ekalange engevi amalta salihu heo amalta kon ulunu komme miheki ei suwaruge ga holweriye ekalang go wahi korabani ya ibadi la khawfun alaykumul yawma e timan Allah ge aluta kunne miedu teba mihun nattaka hitama ennete wala antum tahzanun adi teba mihun naki derwanche he bay vesnone ei kom bayto angawani alladhina amanu bi ayatina wa kanu muslimin tebam eba mihunki ei Allah subhanahu wa taala iman mafahu muslimun ge gotuga ulunu mihunne kiketo eba mihunne edwahum buneveni udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun teba mihunge abinnaiko ufalaiko teba mihun suwaruge wannashe ehmi masuwaruge ga halwerinna ki ei Allah iman vefa muslimegge gotuga emi hegge hayan heda ko femiha muslimunna ki ei dunyavi hayatuga Allah inge bigota emi he Allah ada koranche he alukanta ada ko ule miha namaz ko roda hifa zakat di hajjuwe dua ko guruwan kewa ule Allah birweti wa mihu muslimunna ki ei emi he ehem mihunna medu onna amal tawga Allah inge bigota e amal ta bahatta miha maimba fainna kiyamanteriwa daringe hagguta ada kodde ambinge hagguta ada kodde firiyegge wajib ada kora ehem mihaka eku vyafarige muamala kura hindu ganavikkumuga makaruna hada daranye diifikamuga waninama e daranye mihengato nagaafikamuga waninama e ada ko rishwatu nuhifa riba nuka bodeti faafatakun durhelive ule miha e fadein algun men ulumun algun menna mi suwarge liben annani ehmi masalihu heo amal kurun ei suwarge hodu mattaka algun men kuranche he amalaki ekala angawa wahi korabani innal ladhina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula iman ve salihu heo amal kurami hunna Allah subhanahu wa ta'ala suwarge kiyunu suwarg firdause kiyunu suwarge eba mi hunge nimida tanege gotuga ekalaange levviye ehme algun men abadume Allah subhanahu wa ta'ala ya birwetwe Allah subhanahu wa ta'ala wajib kurvi kanta mati kurum mati deme honnanche ramadan mahoge dosta algun menna baddalwe nimi dahindu algun men memahuga Allah subhanahu wa ta'ala inge vigota algun menge waguta heda kurveto namadu kuruma adihama ifadein namadu kuruma roda hifuma re alukam barabar algun men kurveto beluma ifada kankama algun men avas wanche
taqwa veri rangalu mihunge sifata qur'anuga bayan korabba swarge deve ahlu veringe mu'minunge taqwa veringe sifata bayan korabba enga ayat gangawa wahi korabani tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tam'a ebami hunnaki ei ebami hunge arikashita enduga jassage nutibi teduwe Allah subhanahu wa ta'ala reganduge wagutuga biruveri kamaiki dannawa madumoli kamaiki biruveri kamaiki Allah munaja dannawa ule mihunne wa mimma razaqnahum yunfiqun adi Allah subhanahu wa ta'ala ebami hunna devwa fawa niyumettakun ebami hunna devwa fawa rizqun ebami hun hedakun hade fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun evs miha kannegene Allah subhanahu wa ta'ala ene attaka niyumettawge tereng wanhana kurabwa fawa kantattake ena kuri amal tawge badaluga devvuma mitanuga me isharak korani suwarugega libene mativeri niyumettawge tereng emihaka devvuma ekalaange tayyar kurabwa fawa niyumettawge terega insanaya neengene mativeri niyumettwa kama mi ayatuga algun menna mi bayan ko devwani ehm algun men heo amal takko suwaruge deveto masakke koranche algun men kore mihako namaz kurma roda hifamuga hayatuge war bodu ba heda koffane ehen heda kurma faho deterekun kommes goliyakan alagen gos nuba magakun gos maru eneya anna hinduga ei faafa kurumuga hulveri ekkamuga wegen hore daane mifada huriha kamakun duruheli veveto abadu istima huri rangalu gotuga matiga hure veto algun men masekke ko dua koranje swarugega hulverinna algun menna veveni eru ekala angawa wahi korwani innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu timannage veri rabbaki Allah subhanahu wa ta'ala e bune den dimmati sabitu vejjiya komato dimmati sabitu muga maaneke Allah enge vi wajibta ada kongolo ekammati kuruma marahamiyad dan den tiba horong efaden enage amalta ojjiya fala khawfun alayhim wala hum yahzanun ebami hunnataka birweri kamen nete adi ebami hunnataka dere evs nete ulaika ashabul janna ebami hunnaki ei suwarugege ahulwerinne khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun ebami hun eswarugega daimat bene emi hun kon ulunu heu kantattawuge badaluga ehme algun men abadume aluveti buma alukan kuruma Allah enge wajib tamati demi huruma warabboda samal kan denche hene ehme algun men takbiratul ihram wattanula namaz deveto algun men balanche hene man amale rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge kiben bayan wegen anna hadis bas polegga sah hadis bas polegga algun men na hame bayan wegen annani takbiratul ihram namaz fashumattaka kiya Allahu akbar ge e lafzo e takbiratul ihram wattalu men neti jamaatuge namaduga baaverve salis duwahu salis namadu salis duwahenno salis namadu ena koffikamuga waninama bekamakun ena rakkaterivegen waakamuga Allah subhanahu wa ta'ala liyuwe e kondokametto furdama kamaki ena nifagu kamun munafigu kamun ena rakkaterivegen won devana kamaki ena narakain rakkateri kurabwane kan liyuwon ehme narakain rakkateri suwaruge wadavijja mihaka noni kamyaben netima algun men mimati veri darja libeto algun men mase koranche hene eddu hoku salafu salihun kure mihege gaata maru annani e maru anna hinduga enage gaatuga hori enage dariyako ekama war kamboduwe dereve fame wani bappa bunani kiketo bappa bunani timanne ka dere miyada konete timan takbiratul ihram wattanula jamaatuga namaz kurata salis aharu mihar furiyama vejjakama timanne lafa kurave lafa korave timanna gabul korame ehme ifaden algun men Allah wajib koravi kantawga waniya irad koraviya algun menna ufa verikan baaj verikama algun menna baddalwan algun men suwarga hodumattaka kuranche amal taki ei taqwa verivon taqwa veri wumaki ekalaange engevi emmeha wajib take ada koffa ekalaange nahi korevi emmeha kamakun algun men dur helivon algun men na kiriyaves ukhravi hayatuga gellume libidane hen hiwa komme kamakun algun men dur helivetibon ukhravi hayatuga algun men na thawab libene kama algun men na ummid kureve komme kame algun men koron emme emme kudaminun magumatiga algun men sakal duvwa fa daindo ehem mihako e ga eri vetti daaniye hiwa gaakole algun men naga ifara kolla kamuga wani namas ehi taqwa ka amale ehme me ifaden algun men Allah taqwa be ulmaki ei swarga algun men diwan wasilate ekala angwa wahi korbani tilkal janna ei swarge e
allati nurith min ibadina man kana taqiya e suwarge libeni timan raskalange aluta hunge tereen taqwa vervi mi honnashe ehin ayat gangawani innal muttaqina fi jannatin wa nahar innal muttaqina taqwa vervi mi hon waakan kashwari suwarge tawge ehme ma taqwa verikamuge sifa ei mizanuga algun menna emme boda taqwa verikama akhlaqa rasul sallallahu alaihi wasallam hadis pasfol gannani amal takkire hinduga emme barwechki adi emme gina mihun suwaruge wadigen dani emihage taqwa verikama akhlaquge riveti kamunge sababonne ehema mifaden algon men mi heo amal takko suwaruge hode to algon men masakke koranche kurugotaka algondo bay kudi kudi amal ta dannawale veto balanan suwaruge e amalakon devene kama rasul sallallahu alaihi wasallam bayan ko devwa fawa ekiteren ekkamaki ilmu hasil koron hadis kurabani emihaku ilmu hodane magin hoda fe miha ena emauge sabon Allah subhanahu wa taala suwaruge devene magin emihaka dakkawanete hame fadein anekkamaki ei mabrur hajje algun men kore mihaka lebon rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kurabani mabrur hajjaki ei e hajjuge rukuntaka wajibta adako den hame fadein ararum ma hajjuge terega mana kurabwa fawa kankan nuko algun men kore mihe kura hajje efada hajjuge jazaaki ei hame kene suwarge kamuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam algun men navani bayan ko devwa fa hame gota anhen kamalunna hasako rasul sallallahu alaihi wasallam hadis pas pale gannani anhena enage fardu egemma fas namadu furihamen ada koffa adi ene fardu egemma ramadan mahuge roda ena hifafa adi enage laduweti gunawanan ena rakkateri wefa enage firimiha yan ena rakkateri vejjiya ene ya bunaveye udkhulul jannata min ayi abwabin sha tiba beenun komme dorakun swarge wannashe ehma namadu ko roda hifa den enage laduweti gunamana rakkaterive den enage firmi hek yemanterive olejjiya ene mifade imbunave kamuga rasul sallallahu alaihi wasallam hadis korwani en hadis bas pole gannani mihako duniyega miskite bina kofiya emihakattaka Allah subhanahu wa taala suwarugega ganduwaren nuwata ge bina ko devvai ehma mifada kudi kudi amal tavse buhuri e amalta algun men koggen algun menna e amalta kun iradu kurviya suwaruge devene kama rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan ko devva algun men kore komme mihako namadu nimmafa ayatul kursi zikr tasbih ya eko algun men ayatul kursi kiyumaki den ene ya mara demeduga ena marwejj kamuga waninama den ena dani swaruge kamuga rasul sallallahu alaihi wasallam bayan ko devwa efaden amalu bahatta miheka swaruge ya demeduga wani maru kamuga rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani ehmima mifaden algun men amal ko algun men heo amalta ituru ko algun men ge heo kamuge tilafe baru kureveto algun men balambi algun men gunam umida ramadan mahoge duwas waraki ei swaruge diumattaka algun men oi emme rangalu e fursat algun men kuren nurangalu kon uleve mihaya tawbawe Allahuge maga emburi ruju omattaka mi emme rangalu fursat algun men basham balali komme dimalakum heukan kama dimala diuma namaz kurma roda hifuma ifadakan ka algun men fennani shaytanaga waswas ka algun men jehumuge minbar mi ramadan mahuga kuda swarugege dorkolta algun men nattaka huluwale febebe ehme mimahun ibrel libigane algun men gamalta sida ko Allah subhanahu wa taala ga hazrat emburi rujuwe algun men hegotuga uleve to balambi algun men emmenna Allah subhanahu wa taala eherum matveri swargatawge niyume ekalaange devwan algun ga amilla nafsa shaditi emme weflonna mi wahagatakun ibrettake libenekam ummid kuram wakvela subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk walhamdulillahi rabbil alamin